Hamba isikhashana base kuba khona abakhulumayo bebona ubabamkhulu wasibabamkhulu efika owasethumela yena uNdaba Ezitha ukuthi abayomcelela imvula kubabamkhulu esezwile ngobabamkhulu bathuma ondlunkulu bakhe basuka enkalo ngoba bebona ubabamkhulu kufanele mawuzobona mina usuka kungabi madaleni base besenga kondlunkulu behamba beyocela lento abayithiwe uNdaba Ezitha ukuthi kufa mfuyo kufa yonke into kufa sitshalo bathi befika babamkhulu wasebatshela babamkhulu abantu ababivu lazagqoka kahle yantabukela esila ngalilishisa njengoba lishisa kanje manje ngoba imvula ezoyidedela la izibakane kwathi ngakapheli isikhathi singakanani wayeseyidedela imvula babamkhulu ngoba nami ngiyethemba njengoba ngithi sisazomcelela nje imvula izoza kuthiwa omkankosi laba akabe sakwazi ukwelela umfula ngaphesheya wathi umfula usugcwele balala ngaphesheya wayesefikile ophethe yonke into emhlabeni nina abantu balelizwe kufanele libonge inkosi yalelizwe noma amakhosi alelizwe ngoba sila sikhona njengamakhosi alelizwe inkosi endala eyamukela uNazaretha kulelizwe inkosi engambukelanga uNazaretha yayiqalekiswa usemba wayiqalekisa babamkhulu wayiqalekisa wathi ephenduke sona lekubusana phela ubukhosi enkosini ngoba la ubukhosi yakuphela yozokhupha umhlaba mama-ke izihlakaniphi zaseyizamile ukufika zizobulala nokuNazaretha kasekuhleni nako sihamba amacala ziza-ke enkosini eKhotheme inkosi endala zizothi yosamathula sizokwazisa Ndaba Ezitha ukuthi sekuyithina esiphethe ePhini ngeke kodwa uhlakaniphe njengomuntu okuthiwa uyinkosi amakhosi ahlakaniphile wena ungathatha ngokudala ukuthi usemdala uzovela avumele into eshoyo useyabaphendula-ke uNdaba Ezitha uthi wena uyahlupha ngoba nina niyahlupha ngoba nizala mina izotshela mina ukuthi yini esengiphethe ebuhleni hayi intombi iqoma la ithanda khona mina sengiqome ebuhleni bahamba bekhathazekile yakhothama inkosi babona ngathi abazwanga kahle mhlawumbe lenkosi ekhona manje phambi kwethu izobavumela basebeya kule nkosi yamathuna ekhona befuna lo ukungcwele basebuhleni bayitshela the same story but hayi Ndaba Ezitha phela wayengekho uNdaba Ezitha la usekukhona babakhe bekhuluma lo kwakhe bazosho Ndaba Ezitha cha Ndaba Ezitha ngoba ngicabanga babefunda naye bazana ezikoleni sebethi Ndaba Ezitha sekuphethe thina ebuhleni
ngakho-ke siyangena emzimoya. Uthi indaba ezitha lo, hayi ubaba akasakangitsheleli lutho ngani. Ubaba wangishiya emzini waseFree. Bahamba bedangele. Ngoba ukuhlakanipha kuyinto efayo. Kodwa ukulima bufu kuhlale kuphinda. Lesikhathi ukuhlakanipha lapho phela khona. Uchaza ukuthi bonke labantu abeze la baze endaweni engeyona. Bese kumuntu ongeyena. Bayazi abantu ukuthi batholani lo hlelo. Mhlambe ubhaliwe nobabamkhulu washo. Nomkhulu ilanga washo. Wathi uzisikhathi la uzowoshemba uzovumbukwa khona oshemba abaningi. Kodwa ushembe weqisa ushemba wangempela uyobona wayelandelwa amakhosi. Angihambi-ke mina ngihambe ngingena ey'godlweni ithi mina sengiyimina. Ungena umuntu obonayo wena indaba ezobonayo ukuthi cha nayi indlela. Manje uhambe lokhu ungena imizi nemizi yamakhosi. Wangena babamkhulu thina sangena babamkhulu. Akha lo Nazaretha. Ethi uze emakhosini ezoyise balamakhosi esihamba nawo. Afika amukelwe. Maye thina sisaye emzini yamakhosi siya ngoba kukhona into ethize ebalulekile efanele siyoyenza. Ngoba asezikwashela amakhosi. Amakhosi asheba kudala. Avuma babamkhulu amuphi indawo. Nami-ke njengoba ngilapha mbweni. Ngicela nibonge le nkosi le khona yamathuna. Ngale ndawo esikuyona namhlanje. Ney'nduna-ke zayo ukuba nisivume ukuthi inkosi isinike le ndawo. Ngoba ngabona ukuthi ngakho sengikhuluma nalezo sengibona ukuthi cha indaba ezitha. Le ndawo esikuyona la emzimoya isincane. Ngoba lo Nazaretha liyakhula. Yabona nje basingaka kule thimbi la namhlanje. Khona abangaphezulu kwalabo abangafikanga. Bese indaba ezitha le ndawo yasemzimoya sebengasonto abaseduze khona. Ngoba phela umuzi kaShembe ubulawo. Asebemadolo nzima sebengaya khona. Izalukwazi namakhaya abantu abasebasha bezila. Wabe sethu indaba ezitha cha ngisazokhuluma ney'nduna. Sasekhuluma ney'nduna. Wazethiwa atholakala ukuthi ngesinye isikhathi useyitholile-ke indawo wathi sesitholele indawo. Iyona-ke lesi sikuyona-ke namhlanje. Futhi-ke mina-ke manje njengoba sekunje kuyangithokozisa ukubona into yababamkhulu ingafi phambi kwami. Kunokuthi ife ikhule ngokuphindaphindekile. Kodwa-ke phela wayevele eshilo ubabamkhulu. Etshela iy'ngane zakhe umkhulu inyanga izulu nomkhulu ilanga. Nebandla likhona lesikhathi wathi cha. Ngicela mase ngihambile emhlabeni. Indlu yami yokugcina ningayikhonki phezulu ngoba ngifuna ukumila. Ngigcwala umhlaba ngumboze. Namhlanje ngiyabona ukuthi cha sekuyisisikhathi ukuthi babamkhulu amboze umhlaba. Usumbozekile manje umhlaba amaqele umhlaba kwindawo. Awakho umuntu weNazaretha awukho umuzi ongenayo ayikho indawo engenayo eNazaretha. Uyabona njengoba ngifike manje. Isifiso sami ukubona ngifike bonke abantu la kuleli zwe bamaNazaretha. Basophe ungasali. Ngoba abantu babamkhulu konke lokunye kuyophela. Yinye into eyosala la emhlabeni uNazaretha.
Abakhona namhlanje abantu abangayigqoki ngomhlophe la. Indlulayo. Bakhona ngithi. Uyabona-ke labo bantu lapho abebe bengithanda. Angithanda ukufa. Uyabona laba bantu ibona abaqala lesi sakhe isidolo wethu unyasi. Ngoba laba bantu bangithanda impela. Nina nibangwe mhlophe ngiyangithanda. Kodwa uthando lwesemncane. Kodwa laba ngoba basafuna lo mngcwele. Nina senikubona umngcwele. Kodwa laba basafuna. Bafuna nokuphila bayibona ukuthi nayo indlela ephilile. Uyabona nje ensukwini kade ngibabona labantu bengena bephangelana. Baneso. Bazofuna lokungcwele. Uyabona mawusufikela ekhaya wakhetha inkosi. Wayibeka ehlizweni wabethatha ushebo mfaka ehlizweni yakho. Noma ngabe uyahlupheka. Kodwa uhlupheka kuyacasha. Usunayo yonke into mawuthatha ushebo mfaka ehlizweni. Wafisa lokwazi la sizobika einsukwini. Sithi baba ngake nomkhonyana nomyeni wami nginabantwana bami namhlanje sengisela yedwa angisena lutho siyabamba bonke emhlabeni sesayigqokile ngoba emhlophe saze sithi ngoba nginoshembe nginayo yonke into sekufika omunye ubaba futhi la ey'nsukwini baze wakhala-ke amadoda alelizwe ayakhala ngibona ukuthi ayatetema kodwa ukhala kufanele uthi baba ngafika ebuhleni ngazobika bathathe isibaya sami iy'nkomo ey'nhlanu baphinda futhi babuye bathatha eziyishumi-5 wayiney'nkomo eziwu-20 bathatha kwambuza ukuthi manje angisenalutho. Ngithi mina pho baba yini ungahambi uyobheka la ezaya ngakhona. Uthi hayi akiwa baba. Abayasho abantu bayibonile endaweni ethizeni kodwa akiwa khona akiye khona. Nase ngithi mina hayi baba cela ukuhamba kusize uthole ezinye iy'nkomo. Manje le ndaba yokuthi niphucane iy'nkomo abantu balelizwe hayi ayikho kahle. Baba uphuca lo muntu mawudayisela mina ngifuna ukwakhe ukwenzela ubaba wami umsebenzi. Ngithola inkomo eshibhile sengiyayithenga le nkomo. Ufuna ubaba wami umukele lo msebenzi. Owenziwa ngenkomo yokwebiwa. Ngithe ngisana-ke lokho. Waphinde wafika indoda yangikhalela futhi izolo. Ngihamba nenkosi yakamthembu. Ngicabanga ukuthi omunye mhlawumbe oseyindluleni noma oseduze ney'nduna. Ngithi baba ngibuhlungu emoyeni. Bekade kulezi nyanga ey'dlule ngihlabe iy'nkomo ey'mbili ngenzela ubaba wami nomama wami umsebenzi. Okubuhlungu okungiphatha kabi. Zahlatshwa iy'nkomo ey'mbili. Zadliwa wasala amanqina. Ngesikhathi sisalungisa ukuthi kuzolungiselwa amanqina manje. Wasehlatshwa umkhuhlane umkami. Ogula kabili kathathu nje wasehamba la emhlabeni. Sekhona amanqina nje lapha ekiwe. Sengithi mina baba wena ubona ukuthi kwenze kanjani lapho? Mhlawumbe kwacushiwe ukuthi cha ngiyacabanga nami baba kwacushiwe ukuthi mina cha baba ngitsheleke umakoti wakho lo nkosikazi wakho. Uba noma wakwenzeke kanjani.
angalidingi ikhaya akabuye azobheka ukhona ekhaya amehlakhe abesekhaya ingane ezikhona ezikhule konke abafisa abe idlozi elihle kubona uthi akubuhlungu kakhulu ukuthi la eziwaqatha khona inyembezi uthi ubekade emtshela ukuthi manje ifuna ukuya eKhenani manje eKhenani ayisamficanga ithi mina hayi cha manje bayethe ufuna ukuya eKhenani sebesihamba naye abaningi bayifuna into kaShembe uyabona amawuthi uyabhekisisa akusekho ngale sekuShembe kuphela ohamba yedwa njengoba abantu bengena nje phambelana nala esiyakhona kuzobe kunje bafuna lokungcwele abantu manje into eyenza ngithi uhamba ngibona abantu khona abantu abangangazi abangcina emaphushini siwengezela ukuthi ngijabulise amehlaba ukuthi awunani unyazi sibone ngamehlo uhambe eduze kwami ngakhona umuntu owakholwa kudala kodwa akangazi uba nebhadi lokuthi athi uyasondela nolayini nokunikela kutholi sekuvaliwe sekunikelwe ey'mbengeni siwengenzela ukuthi abantu bangibone ngoba ngiyabathanda nabo ngiyazi bayangithanda uyabona nje lapha le nto ebuhleni sakhe ingesonto lapha ebuhleni bengiya njalo kule ndoba manje ngiyobajabulisa labantu ngiyobanika izinto ebasebenze kakhulu ngoba ngiyayidinga leya ndlu engathi uNkulunkulu angangisiza uNkulunkulu abengihamba nabo omkhulu nomkhulilanga umkhulunyaka ngoba ukuthi balaphozana benze leya ndlu isheshe ukuthi ushaye uSeptember ngoba yonke imikhosi kamkhulunyanga izinto wayekade ishilo leya ndlu wayikama yanikela imali akwaziwa ukuthi yahlunaphi noma yalahleka ngifisa ukwenza ngifuna uManazaretha njengoba sesiqalile ukwakha ebuhleni sakhela nina umuzi ngiyayibona nje esonto iyaphela khona izinto esiyiqala la izansi ezoba yitezi ngoba ngifuna nihlale la emasakeni ngifuna nihlale kubonakale nje amaqhamuka benu ngibaphesheya ukuthi cha hayi siyaphila noma kothatha isikhathi senza lento esizoyenza kodwa yona iyophela benginesifiso nje sokuthi sithi sibuya kube mhlawumbe isitezi esisodwa siqediwe mhlawumbe sokuthi ifama windi neyicapha ngoba ngifuna lowa muzi ube nokuphepha uma ushiya impahla yakho uyishiye endlini uyifice endlini ngoba siqale sakhuthango sifuna isela amantshontsho isela lingashaywa kodwa lingabulawa ulijaha njengegundane loliguquza la ngaphakathi uthando Amanazaretha ayahlupheka njengoba siteli la kwezinye indawo amasiteli kanje inkonzo athi wayiphatha 5 minutes kuye kule madodeni kusheshe ngoba phela khona abasizakalayo abasizila bathola ithuba yabafuna-ke laba abezala bezofuna lobungcwele unabeza impela nje ngoba phela uShembe kwathi umhlaba wonke uzombathi ngibemhlophe awufunde lapho bamgcwetha Exodus 15 Bunane uvele mafia uzoyizaba Hallelujah.
Incwadi Exodus 15 verse 11 kuya 13. Unani uvele Ba. Exodus 15 verse 11 kuya 13. Ba. Ngubani onjengawe Jehova? Ubani onjengawe Jehova Phakathi phakathi konkulunkulu ngobungcwele. Owesabeka ngesibongo, owelula isandla sakho sokunene. Ubani onjengawe ukhazimula ngobungcwele, okwesabeka ngesibongo, owenza izimangaliso na. Oyenza umhlaba olula isandla sokunene, umhlaba wabagwinya bonke abantu. Welula isandla sakho sokunene, umhlaba wawugwinya. Onamandla ukubayisa endlini eyingcwele. Ngumsa wakho wabahola abantu obahlengileyo, wabayisa endlini yakho engcwele. Ba. Ubani onjengawe Jehova phakathi kwawonkulunkulu? Okusho uNkulunkulu akayedwa. Ubani onjengawe phakathi kwawonkulunkulu? Thina-ke siyahlupha ngoba manje uma kuthiwa usiyabonga uNkulunkulu bayaphika abaningi. Kepha usihambe ngelinye ilanga ngobunkulunkulu bakhe engekho. Kuwe ukuthi noma kugilika imoto manje nomuntu oyedwa ozokhala ukuthi weshembe. Uwe sevele uNkulunkulu kwashembe. Besinde lonke lawo bantu. Manje abanye bayaphika. Uyazi amandiya anoNkulunkulu wawo. Amethembayo amkhonzayo. Wayengeke uNkulunkulu wabantu abemhlophe
abeneno lezindaba emhlophe ofanele afane nani ukuze nani ningamsayi ningamxwayi. Manje thina siyakweya indaba ingabi khona inkosi indaba ezitha omlungu thina abantu abamnyama. Kodwa abe umuntu njenganathi undaba ezitha. Anibona ngathi uNkulunkulu wasabela okwethu. Eba sikufuna okwethu. Wabona kuba namantombazana ayifunda izinto lezi ayiphiwe umdali. Abesefaka ezinye zamandiya. Inkoko ilo uNkulunkulu ubona incala ukufaka lezi zokufaka ngesuper glue. Ayibithi intombazana enebalalayo engakhirimi. Ningi indlela esembabiza ngazo abantu. Omunye ugula indlela ongayazi. Agule iswe inyangeni kuphela isibaya lutho ungama ukugula. Angisho ukuthi inyanga ilaphi. Kuze khambe ovelayo athi yawingani ekuseni. Ekuseni kunemoya ephilisayo. Nala sikhona kunayo lemoya ephika. Ngoba ushambela efika khona ubeka nemoya. Uyabona nje mawuqala wehle renki. Eleseko lokuqala namaphoyisa. Uthi uyakulela kwabamkhulu phezulu ubususindile ngoba omunye ufika ngelishiya kodwa phela besafika kwabamkhulu eseyigibele. Ukezwe into ithi sukuma. Mayethi uyazama ukusukuma usukumele. Aza qonda umuntu athi mayethatha unyawo lokuqala livume lwesibili livume seyishilo udlebe sehamba. Eze kumina sezobonga ukuthi yezobonga baba ngifike ngikhula kabi. Omunye uthi abakuba bangasekho. Abahamba bengayibonanga lento wabo omkhulu. Uyavala umhlangano namhlanje. Umkhipho abantu bonke kusasa. Uyaphuma umhlangano ngomsombuluko uya eBethlehem entabazwe inkosi imbusisa.